Lalaking nagkagud og lubi aron dunay makaon, nag-viral sa social media. Giulan kini og tabang. Ani ang detalye. Mao kini ang viral video sa lalaking nagkagud og lubi na lang aron dunay makaon ang iyang pamilya kay wala na kuslay bugas nga lungagon. Nahatagan man daw sila sa barangay apan nakulang kuno gyapon. Ang maong kahimtang miani og pagtagad sa social media tungod sa kaluoy karong panahon sa COVID-19 pandemic. Maluyon ka mo sa mua, ma'am. Sir, lubi na lang mong ikaon. Ang silingan nga si Sachiko Neri ang nag-upload sa video. Hangyo lang manggod siya kay wala na daw sila bugas tapos ato ningon siya nga pwede ko nimo videohan nga magkagud ko og kanang lubi nya tapos i-post lang nato. Nag-viral dayon ang video nga dunay sobra 100,000 shares. Hinungdan, giulan og tabang ang lalaking naa sa video nga si Alfredo Paz Jr. Tungod kay sobra-sobra usab ang iyang nadawat, gipang-apod-apod raw usab niya ang nadawat nga grasya sa iyang mga silingang naglisod. Salamat namon diri ko tungod kun wala kay Tiaro. Wala man isim gas laga nag-abot sa amon. Sir, man po daw niya iyang nahata, nadawat nga mga blessings sa mga. Ang kanhihilak ni Alfredo tungod sa kapait sa kahimtang, karon napulihan na kini og hilak. Hilak sa kalipay ug pagpasalamat. Salamat kayo sa inyong kanan. Kay matabakan po na kong mga silingan. Nakumuhinak ma'am. Salamat na po sa inyo nga. Tabang sa mua. Ako, si Real Soroche para sa One Mindanao.